Muzizio ita fefu tahono gadadada be amoi fenai hova. No owulo ita badae badai lo walangi ama babadai no nonia Yesu Kristo babadai ke heha ni amoni fangorefida habadai lo walangi somboi banua siawa abodano yaduhu mudadao zato. Fombaso taromalilo walangi nihale moroi ba moze telu faza feleziwa ayatisiwa ofetazi felewalu. Moze telu faza feleziwa ayatisiwa ofetazi felewalu. Imane taromalilo walangi. Nami basi mbuadana kami babai basi irege hinelu babai ozarago na lewa nano aifa wa masiu bahe ubu bakabu nagu kheu bahe buasatoru badane bakabu nagu kheu babai ozarago elulu bazinu mana babazi fatehu ya odo Yehova loba langimi bai managa ami babai mofaya babai falimo bai mai bahelu badaigu nafafaya wang ayatoi lo walangimo Yehova raodo bai limo nawe babai osindakui hadiah ia kunia luo genoni baletola utaha irege mahimolu manua bai elifiza fiso babai ba alalazapa ata ufi lo walangiu Yehova raodo bai mifuyo huku nate fatune huhuo bai awege zinumana babai fagi babazalawa atule wange fu huku khenawe bai sama bega siledu huna uge bani wame babai ande wamunu awe Yehova raodo bai soba dede watiu saka dari fuseu fahede nawe bai aiwe bai fale ge kheu hore ber ia bai omasi ra uge wala bal babai be bu udede nawe hadiah ia omasi nawe simane fang masi ya uge Yehova raodo ia dae fangandre fange fahor ya ami iratalifusa natawa le horeda bafalimo ita basiduhu le badededa nataumbaha horeda bale fare ia bano satu le ia wa ye fa khoda hor ando ihau ge ita awa wa iheta fefu zile atule ada dozi ita moi fenalo walangi si fau fangi dengi de babang baka horeda musizio ita mangandre ita he amalo walangi sebuah fau masuno bamangar filinra uge Yehova moi gamang rasinda uge banahian yo masio ya aga niha sinora iyo mafaduhu batenga sinangian aga tane fenamu no fahona hore sino mafalua heba behedema era dedema aba gama tama sile faudu badaro malimu no ambonaga banganda sawagele bahu hovume sino matema bano arolenda aga bagi isa dede bagli danu andai sitaki konda aga bahu rema andre hafa aku dede nama ni andrema bologa dede khema babe aifa khema horema
ia wange fahore. Imane taru malilo walangi. Bano ere kita dagu be bahore anu. No eva kaudo olale wamo. Ya o do andre zamunu lalu andre. Balo sai ter tedagu horeu. Muda dao sato. Ina taba ngobuloi fasembata kelo walangi. Fatuale tau buloi tabaso taru malilo walangi imane. Ulau sai ni dana bazo kitede ba ufatere mbombo badana sinoko keli-keli. Ulau ge hagu bama ume ba ho ande hegu bama dome. Surah Yesaya faza efa ayat 3. Fau fa wata uloi wasembatada manuna ita more babuku zinuna efangautu 15 siwa ayat tisara irugi efa lalali aine ke Yesu. Satu lepas Ia dai nete baba manondongo taru malilo walangi. Data honoga deda manuna ita more babuku zinuna otu awana ngaflatelu uhonoga sibai dededu.
Ahono gedededa. Ia iroro gededemi. Abo gera erami. Faohahau dede adre kerobalagi. Moroi bagera era ni hafefu. Mangandre ita. He Yehova lo balangima. Migamu au mangalulu tanafunau bazimane inote iadae. Ma odrasi rauge ma adre sawagele tanafunau. Meno efarugige edra aga ginote sisehi. Ya ia ginote luoni amoni babanuam ni hakeriso ma asagere gulidane bazima ke adre. Ono ngaluo no be ko maginote babangai halewo ma babangalu iso guna kema. Babasi mau kare be ko maginote babanuno ya uge babonu sumange ufa orima. Meda ezo basi ra uge sumange sauri Yehova ya ia boto mare sino oheli. Kaisa ya edraga tanofonau o masira aga mangirenusi daromalimo. Neno solofo basomo hita deraga. Ada ma ada kefo siraga taromalimo adre. Irege tola to bali fangabel siboho ia kema. Bato bali sulu bahaga balalama. Samu yubo ednoni mo sileguna sitenga sinanya funau mena. Ya be eva abele ba fatua tua. Bayoi ni fa berge hamni amondi irege goi tola ifai hage daroma liu bazima ke adre ba fefu banu ni akeriso manomo za mesana ya be eba hono dede irege tola boto bade derahada ia niwa ngoro ibadaroma ligo ya edra aga tua Yesu ede khoma dama fododongo Yesu keriso no mangadu dra aga ya duhu ira amaina talifusa ni obasi oba khazoaya romali lo balangi ni angera nusida bazima ke adre ehale moroi bazura Yohane faza fele delu ayati zitelunga fulu asara Irugizi telunga fulu a eno. Yohane faza fele delu. Ayati telunga fla sara irugizi telunga fla eno imane badae. Ba menomai ia bairo. Ba imane Yesu. Avenate fola kami nono niha. Ba no te fola kami lo balangi bahnia. Nano te fola kami lo balangi bakhnia. Ba i fola kami ge ia lo balangi bakhnia. Ba i ane mai o i fola kami. He irono. Hama i futano sodo kami. Mi alu indra odania. Bahula simane ni wa egu no baniha Yehuda. Te bai moi ami bazi moi rao. Si mano gini wa egu kami iya dae. Oroi sa si boho ube e kami. Ena ami omasi onawami. Si mane fa omasi gu ami. Ena ya ami goi fa omami omasi onawami. Bada aboto bada dani hafefu. Wanoni faha egu ami. Na sokhami wa omasimi nawami. Imane kania Simoni Fetero. Hetua. Hezamoyo. Ite malimia Yesu imane. Te bai o drao iadae. Bazimoy drao. Ba o sadrao. Nafuri irugi da taromali lo balangi. Shalom.
Ia ami ira ama ina talifusa ni omasi bakezoaya. Sito bali tuho berehuho ke da bazima ke adre. Ia da fa omasi bano oroisa sibuho. Fa omasi bano oroisa sibuho. Iramay na talifusan yung pasya bakazoaya, na tafaigi batafakala ita bazifasuya ita baginoto iya dae, bahegoy dania, na tao sisi duria salua bagulidano, oro makena valema malemala alua ni fotoi, fatitisa, makonflik. Alua maudusa perkelahian. Alua masumata perang. Alua maafakadada iri hati. Alua manghadraga aba penindasan terhadap sesama. Alua mangambeli pengkhianatan. Alua mamakau aba kekerasan. Ba alua ba afaito manabe bani bawai fefu ma jahat kepada sesama dan kepada segala makhluk. Dan zalua bagotalua ba auriniha bagi neto ade. He nafahato ba he goi nafadredro. Male fahata si mane na la foto itu iba dunia maya atau Facebook. Iramay na talifusan yung masya bakazoaya hawa tola alua zimane dao. Ya iya dao si offer. Bara mesi dadao bahuna dada niha tenga faomasi. Hiza ino razo wa afaito. Si dua ya iya da bara meniha abala i omasi ma i ozomasi zatana moroi babolo kelobalangi. Si telu ya iya da bara meniha no ibaba Faya osa, fa kegusa, fa anani, fa olu alua, ba fa tebaha. Basi ofa, hana batola alua dae. Bere, meniha adre, noto bali soroyomo gafeha, tenga soroyomo lobalani sae. Rama ina talifusa nyo masya bakazuaya. Hebisa ita bahadia zinanya tafalua ya ita solo ke Yesu bago talua ba afaito bago talua ba afabuka bago talua ba titisa bago talua ba suweta salua bago litano iya tai. Hadia zinanya tafalua. Pada romalilo balangi bagiku kota bagare. Ifaha ita Yesu wangma. Tanda soro mabua-bua zambati honia ya iya dae. Namu aurifaga bamu falua wa omasi ade balalawa auri sero maehe. Noroi sa siboho dae iwae Yesu. Na ifalua niha wa omasi ade balala wa urinia sero maehe. Bahiza ira ama ina talifuse. Moguna ta anofuli. Hana vate totoi wa omasi ade no oroi sa siboho ia. Natafahela bagamapula li si fefena
Ba oro maketa ba banua zo aya ba dindo te fena te faha ira mairono Israeli na la o masi lo balagi. Ba la o masi agay na waraniha. Ba natabaso ba tao sisi goroy sa si fulu. Padaene oro maketa o sinia. Ya iya da yo tarai goroy sa sara irugi goroy sa efa. Ya iya da efa ngomasi lo balangi. Ba yo tarai goroy sa sili ma irugi si fulung. Ya iya da efa ngomasi abuda niha gulidan. Moroy baday oro makeda batenga si boho. Bahana ba wa Yesu wa fa omasi ade no oroi sa si boho iya. Ramai na talifusa nyo masio bakazoaya. Baga makai tada emo guna aboto badeded. Ya iya dan natabaso bazura Yohane fazatelu ayati feleono. Aywa badao. Si manosa ba omasi lo walangi no si kulidano. No ibe enono ni adosi hasabua. Ena ele tekiko dosi samati kenia. Ena e sokera wa awisilo. Aitu. Oroma keda hadia gohito de lo walangi ba ayati ade. Ya iya dao ena ele tekiko nasi gulidano ena faluka ba awisilo. Aitu. Fefuda tane-tane bao masih. Pasi tua natabaso zuiba Yohane faza 20 ayat 30 asara. Aiwa badai ramai natalifuse nyo base bakozoaya. Bano musura dae. Ena faduhu dedemi keriso Yesu onolo balani ba ena sokomi ba audisilo aitu ba dia ada nafaduhu dedemi. Pada ezui i hodraga wa ohita dadalo walani bawa auri ni haya yada ena faluka wa auri silo aitu. Irama ina talifuse no masio bakazoaya. Hadia gambar kaitania baberehuo kedamal keade. Sana dosa baba omasi sino oroisa si boho ni wa zo aya ya ita Yesu Keriso. Basi mau kaya ta. Ya iya da irama ina talifuse. Wa fa omasi ade no fangoroma ohite de lo balangi baba ngorifi si gulidano. Sehingga berhuma ke adeng ama kaita iya. Badarong padilo balani ba ayati si telung afulu asar. Iramay natalifusan yung masyo ba kazoaya. Natabaso yung tari ayati telung afulu asara baday duna kada. Hevisa imane baday ba menumuya bayro ba imane Yesu. Ave nate fola kami nono niha. Ba note fola kami lo balani ba ko ni. Iramay natalifusan yung masyo ba kazoaya. Fatua lo itema ola kami ada Yesu Keriso. Ata ila morifuri ba ayati di basodare batenga segampang ya. Bisa wanu kata itoro wa amarase itoro wa makao itoro wa nguaya bahkan itoro wa amate soaya ya ita Yesu Keriso. Wa umasi nia khodaya ita iha kulita. Ai fada ota ila zui hadia ia gamaka ita babrahuo kada maka adresa na drosa wa umasi sinoro sa sibo. Ya ia da ibe goroisa Yesu ena mi umasi na bomi. Taila meke bayati si terunga fla fa oroi sa si bohong be kami ena mi omasio na mi simbane fa omasi ku ami ena o ya ami goi fa bang mi omasio na mi iramay na talifusan mi omasio bakazoaya da ene sino buwa
zamati ya daene dara zino tobali soryo molo balangi iyo masio na bonia na irono Gizraeli luono lao masio ha sifat khera ha si sango masio ya ira tapi bada romali lo balangi basi magade tenga ha sifat kheda tenga ha samalwa kheda fa omasi tetapi ni habai rogai tau masio he sifagala agama kheda he sifaba agama kheda he sifagala Madoda hesifaba hesifagala banuada fefuni hagulidano iwa badae mi oma si. Jadi ramai na talipun seno masih bakal soaya le hadi istilah manguma bahwa le masih oni hada berbe tengah panuagu tengah talipun seku matenga sifab gala lalama mati ke tapi badae ne ta ilai ramai na talifuse atuale ta romali lo balangi ade ba mai ni hayahud ni hayunani ke Yesu elwahania badaene lo hadi pembatasan bahwa hani hayehuda taono yo masio hizai fefu heni hayahudi heni hayunani fauma mo masi Berdai ramai na talifuse no masio bakazoaya ya itabanua ni hakiriso sino mulo bazima ke ade na soma omasi banab na soko da omasi bazi fasui ya ita paduhu dedego uli dano ade no tobali soruko le hadoi fatitisa le fa fokodote le fa munusa le fa ke ave le fa ke gusa ba fa ya osa le fa suhota hana berbe ta omasi na bota e bisa ba fa ke kheda potoda si manobi ba fa ke kheda na bota ni hakuri dan baisino alua bagi nota ni ilada bazino lumbal alua ba punumusa abere ba padeni tano abere zilo eluaha sila boguna sila karukarua ba la falua sila sehi kena bera iraba na talifuse ya ita sino sobe yobolo balangi le keda buah si baneta hana no so keda ba masih si bohong sino I amwala keda balangi nino fena yo masih ita aregi tau masih na boda niha kuli dan ya mutolo ita lo balangi moroi badar romali lo balangi ande imani ke dari tano batete Yohane faza feledelu ayati termaflu a efa oroisa si bohong be kami ena oni omasio na bomi simane fa omasigu ami ena ya ami goi fau mami omasi na bomi ya tuhu mangarita Sauhagala Yehova lo walangi ma darombaliu sino faromo ke khuma bazima ke ade fasugi bate dema ba fahaudra aga ena so khuma ba omasi siboho ado sino wala ke ba faduhu de dema soya na yauga sanga bele ya aga ba sampe hi ate dema ba sanuturo lalama Bahagia gohite de deu tola matari. Ada kalau balangi berida aga. Fefu ngabale zana rawaisi. Fefu ngabale zo halagi aga. Baba malua sisoki somasi rauga. Ia otenawa da fefu. Baya otibaga. Irege tarumalimo ade. Tenga hasamu drongo badra aga. Hizai tobali draga sabalua basolo tarumalibo ade baba aurima serobalko irike tola mau masio na baba yotarai zoro yo bomba ofeta basi fasuya aga bahege baniha fefo sawagala tua Yesu ya tuhu mbarunda ita no ba for the Roma la
mali lo walangi badata fau gelida bamaduhu famatida ya itaniha kriso fana lo walangi muzizio itafefu enronga lita ya umamati kalau walangi ama sila amba fa abele somboi banua siawa abodanu ya umamati ke Yesu Kristo so aya ya ita ono lo walangi sia samosa ni tema ni nania Maria kegeheha ni amonia ono nono alawe ia no manae huku ia barembaba folio filato te forefa ia mate balako nomo ia bambanua ni hatou no maoso ia moroi bangazi mate meno irugi telungaluo no manhai ia mai bazorugo dumadao bagambole lo balangi ama sil ambe faabul iyo taraida mangawuli ia dania babang hukuni hasauri abo zino mate ya umamati kegeheha ni amoni ba ufati hasambua banua ni amoni fefu ni hakriso fa awosa ni hani amoni ba fange fahore ba fe mau sombo tozimate ba fa auri sila aitu ya tuhu mutadao sato ia dae data fonondongo warta jemaat ni fa ema draso halewe TBE kinato. Shalom, Yahoo faithful, mana sagala Ibu Pendeta Jemaat sino mangai renungan pas mereka ade bahagai notu lalu sino mangai lala haleu kalau ulangi pas mereka ade dato bali hobo pembanuannya Kristo pas menodong pas mereka ade ibadah minggu tanggal 12 Walu 2020 Tifalua secara live streaming di Facebook dan melalui YouTube dan selalu bagi nete hari Minggu ada huo sebuah Ibu Pendeta Jemaat sangai agende Bapak Satuannya Kristo Bapak Ahmad Tiwi Zendate Bakata Satuannya Kristo Ibu Inades Navau dan Slohe Musik Bapak Ahmad Florence Bule dan acara minggu terguna di Indonesia simana gang Bakata ba dari mingguan di keda jam tolo italo belai yau irugi inete bangasiwai ibadah keda bazima ke andre manuna ita moroi bambuko sinuna telungotu afulu ayati sara badua lalali ha Yesu zifahu keda Yesu zifahu
zato mangandaita. He amakama se boasi sopa zorugo yawa, sombai banua siawa, abdan ba usinia maafefu. Mega mangalulu tanofenau, bazi mane falawaluo iadae. Mada sawagele no tolo draga fefu, no beke baba abele ba fau bua dede, irege geitola, mahal halewe bagotan bua banua basi makhadre, ba medwa bade tola mafalua ibadama, yotarai mamober, irugi basi maifute ba maasi baisi. Sawagale Yehova lo balangima, tefu ngabale so abeta draaga, baba ngaima halewe, bago taluang panamo basi bangkare, ya bolo petete ukema, ireke guys soaya, sila ay tu draaga, baba ngai halewe, bago taluang panamo bagi note sisomi fanama. Mangadega guys salani banua fefu. Go fez soira basi bangkare, panomora zabesana, ya uga tolo roroga ira, faubu ira gailo balani, ne dekera ba bele, ne dekera ba wahau dede, bado edo enaba mati badedera, irege la roidra uga, haya uga manoni sunora, bahaya uga manoni fola kebira. Pahobu ira mga batera, pahobu donora, pahobu nga vale bohale wera sinofatu site dekera, fefu nga vale usahara, fefu nga vale hada iya, sinobu ala ukera ya pahobu soya, irege kito bali sumangeu bazuru goyawa, bato bali gay hobu mekera da ma fefu, na so ira sino kana nga vale beke nga vale mamakau. Ya tu fatanga sabel doto ya wa doto rauga Yesu Kristo sitola mamadehe mga bele ya ira irege ge tola dehe ke ada bakotora simana kina so ira bababu dede ber ngawale la halewo me bagina te adesso aya akibat dampak covid fileziwa ade ba oi ge iteki kola la bawalewo. Oi moaleta zinodra, ba oi moroso fefu ekonomi, elo balangi, te ngahasamosa zorasoi dao, iza ibanua usamati ke, oi gei lara soi, fefu ngabale zalua bagine te adre, ba iza soaya le, aupo de dema, me sodra uga Yehova lo balangima, so boi olia ulidano ba sinya ba fefu, bahkan moroi fefu hadia ia bagulidano adre padu de dembano wa badaro malimo banono zimo abage baolofo bazang mati ko balu abagofo hadia ia siliwinali badalu banua le mamasi balu manaro babedohi sate zokuna khora babedro badodra aga fufuhanuan me ni babai ya ugolo balani padu de demba Bale babo sidangau, baba monohi sobuna kema, baba mokai lala bangavale kabula dedema. Paobo banua fefu baisa buat jemaat Immanuel Sawangan, irege kei faruka ira baumuso dede. Simada gitua Yesu mato badangau, fefu goi, drono, simoi bazikola, yotarai zide ide ofeta ba perguruan tinggi, ya bekora ba belo, bekora ba tua-tua. Pabegi kora bango dedego, ewae na belajar bagi neto ade melalui online. Tua Yesu patu dedema, vaya uga mana no aturai fefu ade ngabale zarua bagulidano ade irege oi fefu tatana kehidupan, oi tekiko bagi neto dunga corona ade irege birono bazikola, oi berhalangan ba mamalua pembelajaran secara pertemuan ma offline simanaga ibadah tua Yesu padu dedema waba gineta bifuna madre tola mafalua ibadama ba gedung iko
ya baba zorugo begi ke hamo badede warga balingkungan ba iku adre yerege ke tola la be ginoto la tehege hema baba bertai ke ibadah heta kena ba tau dengan corona irege ke sidu hudu soaya tola hau de baba balua ibadama si badagi ama bazorugo da matou badangau fefu rainoni bapak ibu majelis jemaat Negara babel ba fefu roto zo aleo ba komisi pa obuo fefu ireke ke somu tede ira ba sabela ira ba bangai haleo sino fadosi tede kera pa obola la bo ale ora fa obo bonga patera bonga vale usahara simbara kita mato batanga fefu dra enoniu sama e mataro maliba go feza so bazima gare ya beba bele ba fatua tua ba yoi ni fabele ke au ni aponio ireke ke tola la turiai ke daro maliba ba fefu ba no ne keriso samodrongo taro maliba ikora ba bele ireke situ bute do ira baba mati baba ngole bai ya uga simbada bisa batere ya aga desa mater baba mareta sama ter ba agama yo tarai pusat ofeta misa ba daerah ikora ba bele fa mater si sehi ireke ke si ruhudo fefu si sobar ka paterwara oi omuso dede ba hau dede ba owa dede si mana gitu Yesus da mato badangau negara mare Indonesia yang faomu fefu se dena baba bukaisi fefu se dena molau silo atul molo musi tede ya tenau tibago pada ba fefu ireke si duhu negara mare to bali no negara si sohi sakatau filo balani basi sogai toleransi si sehi si mana kita mato badangau tua Yesu fefu gai dra inoni materi abedo to baru masaki ya bekora babul ba fatua tua ireke getola la tangani fefu so fefu baru masaki ireke getola la be pelayanan si sehi si mana gai sino kena fefu sino gai toroi ba no so fefu ya bekora babul ba nagu ngabale ba makau ba botora ba ya tu fota ngosa bole fade ngabale bekora si mana gitu Yesu tamato badangam bazorugo fefu la halagoma bazi sabuar migu fona mare ya uga na mama kubaloma ya uga zogorogo sama hobo yaga fefu basa nimba yaga bagavale zile sehi bagavale teal secara khusus gay uto badangau soaya keluarga Bapak Ina Arnold bana ya ade ya fahobo ira bekora kesehatan si sehi timba ira bagavale beke bagavale babakau Owa donora ngabale halora ngabale sahara bagi no mana fefu ngabale goite si dedera si sehi bagi noto mi fona madre ya be mofozo be molua fa huwa irege ke si ruhu soaya tola biterlasana dengan lancar bate aro bagavale dahataha sibana gyam bazoru ko tamato badangau na hiare ewa ai soaya no hauga bawa oguna baba balua ibadah online baya fahomona ya to bali na isisehi na hiya buhara zaki ubuho to bali na hiya banuno ba famola kami te baba zaku yawa baya kuasoma zangi yai besamun zofenui omo ade irege siduhu so haute de ira bahegi ya aga samodasi sawa gele Yehova lo balanyima babali daga moro ibadah ya de fabali mangabuliga badah ya bazamsana tologa fo balala irege tola barugi na yama si fau muso dede ya emang adrem dede tua Yesu oya ni adrema bai fatero bazo masi draga ya itere zo masi drauga ba meno onong draga balu ai tu fa amar draga kheu baba ma edro galida he ama khumasi so bazo ya jamu de ya to bali bano fefuni ya itere zo masi drauga Ula simani bazo ko yas manu ke babidano masuk di malu ke be ko mama ko ade bai fa ko mama mas mani fe fa sala bas sala bakku yo da ko na dai fa ko bazi na seki me ya ko zaman tiro banwa baso ko fa bul abala ko mi bas ya duhu mi fuli ami balala ba ori mi sero ma ia to bali ami haga ba asio bagulidana ba mi tepa ho lo balani ia mu fahobu ami lo balani amu rogo ami
ia mufohaga babania kami ia muebual dedenia kami ia mufaleba horonia kami ba ia mube eva wahau de kami fe fulo balangi ya duhu manuna ita tu ada koge Yesu. Shalom, Yahweh.